Ngiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Kigali Street Talk. Uyu munsi tugiye kuba verimuzi bimwe mu bijyanye n'amafaranga y'amande acibwa abakinnyi babonye amakarita mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se muri shampiyona y'Abongereza yitwa English Premier League cyangwa se mwamenye cyane nk'ikitwa Barclays Premier League. So no kuvuga ngo rero umupira w'amaguru mu Bwongereza ufite umwihariko ko ariwo ukunzwe ku isi. Benshi bari bazi ko umukinnyi ubonye ikarita mu mupira w'amaguru muri icyo gihugu birangira no guhabwa ako kanya ibihano. Ntibamenye ko ukurikije ikarita umukinnyi yahawe hiyongeraho amande y'amafaranga. Ariko ibi ntabwo biba mu mashampiyona yose yo ku isi, ariko mu mupira w'Ubwongereza buri karita uhawe yose iba ifite amande ajyanye n'ikarita wahawe, kandi ayo mande ahabwa icyo twakita Football Association y'Ubwongereza. Umupira w'Ubwongereza rero uyoborwa na FA cyangwa se Football Association, bo bazi ko iyo umukinnyi abonye amakarita abiri y'umuhondo mu mukino umwe birangira no kubona ikarita itukura bikanamuviramo gusiba umukino ukurikiyeho ndetse akiyongeraho n'amafaranga y'amande. Benshi bazi ko umukinnyi ukoze ikosa rikomeye agahabwa ikarita itukura mu mukino ahita avanwa mu kibuga hanyuma ntiyemererwe gukina umukino ukurikira. Mu Bwongereza rero amande acibwa abakinnyi ndetse n'ubwoko bw'ikarita bahawe ibi bikurikira. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA ryashyizeho amande cyangwa amafaranga ahanishwa abakinnyi bitwaye nabi mu kibuga bagahabwa amakarita. Iryo tegeko ntabwo rireba amakipe akina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere English Premier League gusa, ahubwo iri tegeko rireba buri cyiciro cyose, buri byiciro byose by'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Ubwo ni ukuvuga ngo muzi muri England Championship mu cyiciro cya kabiri, za England League, za National League, bwa bwiciro bwose muzi mu bakurikirana umupira wo mu Bwongereza, bya byiciro byo hasi byose, icyiciro cyemeye cyose gikina shampiyona yemewe muri Bwongereza, muri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza bita FA cyangwa se Football Association. Ubwo ibyo bihano biba bingana ku byiciro byose by'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Ni amategeko rero yubahirizwa mu marushanwa yose yemewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza, kuko iyo umukinnyi ahawe ikarita y'umuhondo, ahanishwa amayero cyangwa se amapawundi 10 akatwa ku mushahara we. Yabona amakarita abiri y'umuhondo mu mukino umwe agakatwa amayero 35, kandi yose ajya mu kigega cya FA cyangwa se cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Benshi rero nuko aho turi ku ikarita y'umuhondo, ubwo ni ngo tugerekeje nko ku mayero 10 ari mu manyarwanda, ni nk'amanyarwanda 15,000 by'amanyarwanda. Ubwo nitujya amayero cyangwa pound 35 ari kugera hafi 53,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi ku ikarita imwe, ku makarita abiri y'umuhondo mu mukino umwe. Urumva ko ni amafaranga menshi. Iyo umukinnyi rero ahawe ikarita y'umutuku y'ako kanya itabanjijwe n'amakarita abiri y'imihondo, byo noneho bigenda bite? Harabyara igihe umukinnyi abonye ikarita ya mbere y'umuhondo akabona n'iya kabiri muri uwo mukino, none iyo bahise baguha umutuku ako kanya, ubwo aba yakoze ikosa rikaza cyane. Icyo gihe yishyura amayero 55. 55 ari mu mafaranga hafi 75,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo yose ajya mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Ikipe imwe iyo abakinnyi bayo 6 bahawe amakarita y'umuhondo kuzamura, iyo kipe icibwa amande angana n'ibihumbi 25 by'amayero. Ahangaho byumvira hano, ikipe imwe iyo iramutse ibonye igize abakinnyi 6 bahawe amakarita y'umuhondo kuva ku makarita 6 y'umuhondo kuzamura, iyo kipe niyo noneho icibwa amande angana n'ibihumbi 25 by'amayero. Iyo abakinnyi barenze 12 babonye amakarita y'umuhondo, ikipe icibwa ibihumbi 50 by'amayero. Urumva ko nta kayabo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryinjiza amafaranga menshi cyane mu makarita ahabwa abakinnyi.
iyo umukinnyi yujuje amakarita 5 y'umuhondo arongera akishyura amande atangwa kuri buri karita yongera kuyo yagendaga ahanishwa ubwo yahabwaga iyo karita. Umuhamu byumvire, niba umukinnyi yujuje amakarita 5 y'umuhondo arongera akishyura amande atangwa kuri buri karita aza yongera kuri yandi asanzwe yo kuri buri karita, ubwo bumva byikubye kabiri. Buri kwezi gushize FA yandikira ubutumwa bwa email mu ikipe ibamenyesha ko hari abakinnyi bayibereyemo umwenda kubera amakarita babonye. Umusifuzi Anthony Taylor usifura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza niwe uhabwa amanota menshi muri FA mu kuyungurura mu buryo bw'amafaranga. Uwo bita Anthony Taylor benshi baramuzi, niwe uhabwa amanota menshi mu kungura FA kuko niwe utanga amakarita menshi cyane, kubera ko akunda gutanga amakarita menshi mu mikino aba yasifuye. Uyu Anthony Taylor mu mukino uherutse guhuza Chelsea na AFC Bournemouth yatanze amakarita 15 y'umuhondo yose. Mwumve nta kuntu ubwo amakarita 15 yose y'umuhondo, kandi buri kipe yabonye amakarita ari hejuru ya 6. Bivuze ko amakipe yombi yahanishijwe amande y'ibihumbi 50 by'amayero. Abakinnyi ku giti cyabo babonye amakarita bagahanishwa amayero 150 bose hamwe, amayero 150 bose hamwe. Ubwo bivuze ko uwo mukino Anthony Taylor asifuye FA yasarema amande angana n'ibihumbi 50 amafaranga 150 by'amayero. Nuko uyu musifuzi Anthony Taylor wagira ngo aba yaraje gukorera amafaranga yinjiriza FA, niwe utanga amakarita menshi cyane muri shampiyona y'Ubwongereza. Nuko ngo rero benshi muzi amakarita y'umukinnyi wamuhaye ikarita agenda bite, ndetse hari n'ibindi bihugu iyo baguhaye ikarita hari amande umukinnyi acibwa, ndetse nayo ikipe icibwa mu gihe amakarita yongereye. Ntabwo ari mu Bwongereza gusa, tuzakomeza tucukumbure no mu zindi shampiyona zizwi zikunzwe cyane twumve uko bimeze. N'ahangaha mu Rwanda ntabwo turamenya neza, ariko birashoboka ko no mu Rwanda haba hari amande ahabwa umukinnyi uhawe ikarita y'umuhondo cyangwa ikarita itukura. Naho utaha rero inkuru nk'izi nakagaruka kuri Kigali City Talk. Ndabashimiye, wibuke gukora share, like na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bibageraho umunsi ku wundi. Ndabakunda, Imana ibarinde.